Hey, what's up guys? Welcome to Learn and Explore. لەم ڤیدیۆیە باسی چاپتەری نۆیەمەکەین وردە چیرۆکەکە دەست پێکات و قوڵە بێتەوە و بابەتەکان خۆشترە بن. ئێستاش با دەست پێ بکەین. The boy was really scared because he thought the ship belonged to the pirate from whom we had escaped. The boy was really scared. کوڕەکە زۆر ترسا. Really بەمانای زۆر دێت. Scared واتە ترسا. Because لەبەرەوەی he thought وابیری ئەکردەوە the ship belonged to the pirate. کەشتیەکە هی چەتە دەریایەکان بوو. Belong واتە هی کەسێک. بۆ نمونە لێرەدا کەشتیەکە belonged to the pirate. هی چەتە دەریایەکان بوو. From whom we had escaped. کە خۆمان لێ ڕزگار کردبوون. تەواوی ڕستەکە واتە کوڕەکە زۆر ترسا لەبەر ئەوەی وابیری ئەکردەوە کەشتیەکە هی چەتە دەریایەکان بوو کە خۆمان لێ ڕزگار کردبوون. As soon as I saw the ship, I knew it was Portuguese. As soon as I saw the ship, هەر کە کەشتیەکەم بینی, I knew it was Portuguese. زانیم کە ئەوە پرتوگالی بوو. مەبەستەوەیە کە کەشتیەکە پرتوگالی بوو. It was going in another direction, and although we were sailing toward it as fast as we could, there was small chance the people on the ship would notice us. It was going in another direction. بەرەو لایەکی تر ئەڕۆشت یان بەرەو ئاراستەیەکی تر ئەڕۆشت. Direction واتە ئاراستە. And although we were sailing toward it as fast as we could, لەگەڵ ئەوەی کە ئێمە هەتا بەخێرایی بمانتوانیایە سەوڵمان لێیە و بەرەو ڕووی ئەڕۆشتین, there was small chance هەلێکی کەم هەبوو the people on the ship خەڵکی سەر کەشتیەکە would notice us کە هەستمان پێ بکەن. تەواوی ڕستەکە واتە بەرەو ئاراستەیەکی تر ئەڕۆشت و لەگەڵ ئەوەی کە ئێمە هەتا ئەتوانین سەوڵمان لێدا بەرەو ڕووی ئەو چانسێکی کەم هەبوو یان هەلێکی کەم هەبوو کە خەڵکی سەر کەشتیەکە هەست بە ئێمە بکەن. Just as we were beginning to despair, the ship changed its direction and turned our way. Just as we were beginning to despair, هەر کە خەریک بوو نائومێد بین, despair واتە نائومێدە بێت, the ship changed its direction, کەشتیەکە ئاراستەکەی گۆڕی and turned our way. و ڕووی کردە ئێمە یان پێچی کردەوە بەرەو ڕووی ئێمە. I fired a gun to get their attention and they noticed us. I fired a gun واتە فیشەکێکم تەقاند to get their attention بۆ ئەوەی سەرنجیان ڕابکێشم یان وا بکەم کە هەستمان پێ بکەن and they noticed us و هەستیان پێکردین. مەبەستەوە کە کاتێک تەقەکەی کردووە هەستیان پێکردوون. 3 hours later we were alongside the Portuguese ship. 3 hours later 3 سەعات دواتر we were alongside the Portuguese ship. ئێمە لە تەنیشتی کەشتیە پرتوگالیەکە بووین. Alongside واتە لە تەنیشت. They asked me in Portuguese, Spanish, and French who I was, but I could not understand. They asked me, پرسیاریان لێکردم, in Portuguese, Spanish, and French, بە پرتوگالی و ئیسپانی و فەڕەنسی who I was, کە من کێم, but I could not understand. بەڵام من نەمتوانی تێبگەم. مەبەستەوەیە کە لە زمانەکەیان تێنەگەشتووە. There was a Scottish sailor who approached me and I told him my story. There was a Scottish sailor واتە دەریاوانێکی سکۆتلەندی لێبوو who approached me کە بەرەو ڕووم هات and I told him my story. و منیش چیرۆکەکەی خۆمم پێوت. On hearing this, all the sailors began to treat us very kindly. On hearing this, بە گوێبیستبوونی ئەمە, all the sailors, هەموو دەریاوانەکان, began to treat us very kindly. دەستیان کرد بە ڕەفتارکردن لەگەڵماندا بە شێوازێکی زۆر میهرەبانانە. They took me and the boy and all our belongings on board. They took me and the boy, من و کوڕەکەیان برد, and all our belongings, و هەموو شتەکانی کە هەمان بوو, on board, بۆ سەر کەشتیەکە. تەواوی ڕستەکە واتە من و کوڕەکە و هەموو ئەو شتانی کە هەمان بوو بردیان بۆ سەر کەشتیەکە. Belonging واتە شتێک کە کەسێک خاوەنێتی.
We were both extremely glad to be rescued, and we offered all our goods to the captain of the ship, but he kindly refused to accept them. We were both extremely glad to be rescued. ئێمە هەردووکمان زۆر دڵخۆش بووین کە ڕزگار ئەکرین. Extremely واتە زۆر glad واتە دڵخۆش یان خۆشحاڵ. To be rescued بۆ ئەوەی کە ڕزگار ئەکرین. Rescue واتە ڕزگاری ئەکات. And we offered all our goods to the captain of the ship. و ئێمە هەموو کەلوپەلەکانمان پێشکەشی کاپتنی کەشتیەکە کرد. But he kindly refused to accept them. بەڵام ئەو بە شێوازێکی میهرەبانانە ڕەتی کردەوە کە قبوڵیان بکات. Refuse واتە ڕەتی ئەکاتەوە. Accept واتە قبوڵی ئەکات. و هەروەها goods واتە کەلوپەل. The captain offered to buy our boat and to take the boy as a servant. The captain offered to buy our boat. کاپتنەکە پێشنیاری ئەوەی کرد کە بەلەمەکەمان بکڕێت and to take the boy as a servant. و کوڕەکە بکات بە خزمەتکار. Servant واتە خزمەتکار. I did not want to sell the boy's liberty, especially since he had served me so well, but the captain said he would treat him fairly and set him free in 10 years' time if he turned Christian. I did not want to sell the boy's liberty. نەم ئەویست کە ئازادی کوڕەکە بفرۆشم. Liberty واتە ئازادی. Especially since he had served me so well. بەتایبەتی لەبەر ئەوەی کە بەباشی خزمەتی منی کردبوو. Since لێرەدا بە مانای لەبەر ئەوە دێت. و especially واتە بەتایبەتی. But the captain said he would treat him fairly. بەڵام کاپتنەکە وتی کە بە شێوەیەکی عەدالەتانە یان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە ڕەفتاری لەگەڵاکات. Fairly واتە بە شێوەیەکی دادپەروەرانە. And set him free و ئازادی ئەکات in 10 years' time لە 10 ساڵی ترە یان 10 ساڵی تر if he turned Christian. ئەگەر ببێت بە مەسیحی. تەواوی ڕستەکە واتە نەم ئەویست کە ئازادی کوڕەکە بفرۆشم بە تایبەتی لەبەر ئەوەی کە خزمەتی منی کردووە بەباشی، بەڵام کاپتنەکە وتی کە بە شێوەیەکی دادوەرانە یان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە ڕەفتاری لەگەڵ ئاکات و لە 10 ساڵی ترە ڕزگاری ئەکات ئەگەر ببێت بە مەسیحی. The boy wanted to go with the captain, so I agreed. The boy wanted to go with the captain. کوڕەکە ویستی لەگەڵ کاپتنەکە بڕوات. So I agreed. بۆیە منیش ڕازی بووم. The ship was going to Brazil, where we arrived 22 days later. The ship was going to Brazil. کەشتیەکە بۆ بەرازیل ئەڕۆشت. Where we arrived 22 days later. کە ئێمە 22 ڕۆژ دواتر گەشتینە ئەوێ. Arrive واتە ئەگات. مەبەستەوەی ئەگاتە شوێنێک. The captain was very generous and bought almost all my belongings, including the skins of the tiger and the lion. The captain was very generous. واتە کاپتنەکە زۆر بەخشندە بوو. Generous واتە بەخشندە. And bought almost all my belongings. و نزیکەی هەموو شتەکانمی کڕی. Including the skins of the tiger and the lion. بە پێستی پڵنگ و شێرەکەوە. مەبەستەوەیە کە تەنانەت پێستی پڵنگ و شێرەکەشی لێ کڕیوە. In this way, I had some money that I could use to trade. In this way, واتە بەم شێوەیە, I had some money, کەمێک پارەم هەبوو, that I could use to trade, کە ئەمتوانی بەکاری بێنم بۆ بازرگانی کردن. Trade واتە بازرگانی ئەکات. He even recommended me to a friend of his who had a sugar plantation. تەنانەت منی پێشنیار کرد بۆ هاوڕێیەکی کە کێڵگەیەکی شەکری هەبوو. Recommend واتە پێشنیاری ئەکات. Plantation واتە کێڵگە. I liked Brazil and bought some land for myself. I liked Brazil, حەزم لە بەرازیل بوو, and bought some land for myself. و هەندێک زەویم کڕی بۆ خۆم. For the next 2 years, I produced just enough to eat. But in the 3rd year, I finally planted some cane for trade. For the next 2 years, بۆ 2 ساڵی داهاتوو, مەبەستەوەیە کە لە 2 ساڵی داهاتووە,
I produced just enough to eat. تەنها ئەوەم بەرهەمەهێنا کە بیخۆم. Produce واتە بەرهەمی ئەهێنێت. But in the third year, بەڵام لە ساڵی سێیەمدا, I finally planted some cane for trade. لە کۆتاییدا هەندێک قامیشم ڕواند بۆ بازرگانیکردن. Cane واتە قامیش کە مەبەست لە قامیشی شەکرە. و هەروەها plant واتە ئەیڕوێنێت. On one of his next travels back to England, the captain brought me some of the money I had left there. On one of his next travels back to England, لەیەکێک لە گەشتەکانیدا بۆ ئینگلتەرا, the captain brought me some of the money I had left there. کاپتنەکە هەندێک لەو پارەیەی بۆ هێنام کە لەوێ بەجێم هێشت بوو. مەبەستەوەیە کە لە ئینگلتەرا بەجێ هێشت بوو. My plantation was growing and developing, and I was soon living very prosperously. My plantation was growing and developing. My plantation, کێڵگەکەم, was growing and developing. گەورە ئەبوو و گەشەی ئەکرد. Grow واتە گەورە ئەبێت, develop واتە گەشە ئەکات. And I was soon living very prosperously. و من بەزووی بە شێوەیەکی دەوڵەمەندانە ئەژیام. Prosperous واتە دەوڵەمەند یان سەرکەوتوو, prosperously واتە بە دەوڵەمەندانە یان بە سەرکەوتووانە. After 4 years of living in Brazil, I had learned the language and made friends among the other planters and merchants. After 4 years of living in Brazil, دوای 4 ساڵ ژیان لە بەرازیل, I had learned the language, فێری زمانەکە بووم, and made friends among the other planters and merchants. و هاوڕێم دروست کرد یان بووم بە هاوڕێ لەگەڵ خاوەن کێڵگە و بازرگانەکانی تردا. Planter واتە خاوەن کێڵگە و merchant واتە بازرگان. I would often talk to them and tell them about the slave trade in Guinea. I would often talk to them, من زۆر جار قسەم لەگەڵا کردن, and tell them و پێم ئەوتن about the slave trade in Guinea, دەربارەی بازرگانی کۆیلە لە گینیا. بەم شێوەیەش بەشی ئەمڕۆمان کۆتایی هات. بە هیوان بەدڵتان بوو بێت و چاپتەر لە دوای چاپتەر چیرۆکەکە خۆشترە بێت. ئەگەر ڤیدیۆکەتان بەدڵ بوو لایکی بکەن و بۆ هاوڕێکانتانی بنێرن و ئەگەر بەدڵتانە بوو دیزلایکی بکەن و پێمان بڵێن چۆن بتوانین ڤیدیۆکانی داهاتوومان باشتر بکەین. ئەگەرتان کاتێک ڤیدیۆی نوێ بڵاو بکەینەوە ئاگادار بکرێنەوە سبسکرایبی چانەڵەکەمان بکەن. ئێستاش جارێک تەنها بە ئینگلیزی گوێبیستی ئەم چاپتەرە بینەوە کۆتایی بە ڤیدیۆکەمان دێنین. تاوەکو ڤیدیۆی داهاتوو خواتان لەگەڵ. Chapter 9. The boy was really scared because he thought the ship belonged to the pirates from whom we had escaped. As soon as I saw the ship, I knew it was Portuguese. It was going in another direction, and although we were sailing toward it as fast as we could, there was small chance the people on the ship would notice us. Just as we were beginning to despair, the ship changed its direction and turned our way. I fired a gun to get their attention, and they noticed us. 3 hours later, we were alongside the Portuguese ship. They asked me in Portuguese, Spanish, and French who I was, but I could not understand. There was a Scottish sailor who approached me, and I told him my story. On hearing this, all the sailors began to treat us very kindly. They took me and the boy and all our belongings on board. We were both extremely glad to be rescued, and we offered all our goods to the captain of the ship, but he kindly refused to accept them. The captain offered to buy our boat and to take the boy as a servant. I did not want to sell the boy's liberty, especially since he had served me so well, but the captain said he would treat him fairly and set him free in 10 years' time if he turned Christian. The boy wanted to go with the captain, so I agreed. The ship was going to Brazil, where we arrived 22 days later. The captain was very generous and bought almost all our belongings, including the skins of the tiger and the lion. In this way, I had some money that I could use to trade. He even recommended me to a friend of his who had a sugar plantation. I liked Brazil and bought some land for myself.
For the next 2 years, I produced just enough to eat. But in the 3rd year, I finally planted some cane for a trade. On one of his next travels back to England, the captain brought me some of the money I had left there. My plantation was growing and developing, and I was soon living very prosperously. After 4 years of living in Brazil, I had learned the language and made friends among the other planters and merchants. I would often talk to them and tell them about the slave trade in Guinea.